singathatha esizwayo ukuthi hayi nansi wini nansi uyakwazi ukukora ngomzuzu ka93 umdlalo phela ngo94 umdlalo uqede celebration nikore nihambe lo celebrate anigumule igibha manje niyabuya uthi ubheka urefa phela ushaya ukhomba athi usuphelile umdlalo aseke ithuba lokuthi usazothola ithuba lokuthi umuntu aphinde ayodlala hayi ngiyabonga futhi bayibuza namanje ukuthi kanjani angicabanga ukuthi futhi kulezi zinto lezi abantu abasuke bebheka ukuthi mhlambe bazongibona mina ngibanga isicefe kuzona njengalezi zinto zokunominate ngihambe ngincenxa abantu ukuthi cala bengivotele lonto leyo angazi ukuthi abantu basithatha kanjani isibindi sokusola mina ngento eyifana lezo ngoba kunabaculi abafana noKabza the small afana nabaculi abaningi beminye imculo baze babone nabehle benyuka ko workshop bethi bacela ukuvotela yabo so mina vele ngikwi level noma ngingenhla kwe level alowo baculi so angazi ngeke ukuthi abanye abafana bengayenzi lonto leyo bakweminye imkhakha bese mina ngoba sikanti ngiphuva umnyoni lapho manje lonto yabona so abantu abafunda nje ukwemukela ukuthi uMthandeni akaloniwe support uMthandeni noma ulandela into kaMthandeni ungalindeli ukuthi uzoyibona yenza komunye umuntu futhi ungalindeli ukuthi ubone abanye abantu benze ezinye izinto zabo nami ngoMthandeni ngizokwenza leyo nto leyo ngiyindoda nje ezenzela into yami ukwena ukuthi uyayithanda uma ukuthi awuyifuni must fuck off hayi ukuthi I'm control abaculi uzomela beyifunde lento uqhubeka kwesikhathi ukuthi uma unenhlanhla ube nenhlanhla washaya ingoma wase uyayiphusha ngendlela oyiphusha ngayo kwanabantu abakhombisa ukuyithanda leyo ngoma kumele ke usebenzise umqondo ungasebenzisi umqondo wengoma nokuthi bayithanda kumele ube usebenzise lokho ukuthi uzoyenza kanjani ke lento yakho ukuthi ihleleke kuze bese egcineni